Station mwegukanye igikombe cy'Umurenge Kagame Cup. Merci beaucoup. Mwegukanye igikombe cy'Umurenge Kagame Cup munyagiye Nyarugenge ibitego bitandatu. Urugendo rwari rumeze rute biki cyabafashe kugera no mutwaye n'igikombe? Cyambere turashimira Imana yaturinze kuva mu mirenge kugera ku karere. Mirenge 416 tukaba dutwaye igikombe ni parcours itari yoroshye. Rero nta rindi banga twakoresheje. Abayobozi batubaye hafi. Abakinnyi bacu n'abakinnyi tumaranye igihe n'abakinnyi duhorana n'abakinnyi b'Imasaka. Ndashimira Imana cyane ko yaturinze tukaba dutwaye igikombe. By'umwihariko rero ndashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika wegereje imiyoborere myiza abaturage. Urabona ko abaturage barishimye, mu by'ukuri ni ibintu byiza cyane twishimiye. Ese nk'abakinnyi n'iri rushanwa ribafashe iki? Umuntu aje kurikina hari ikintu ukuramo nyine gifatika wavuga uri gukora bigenda bite ku buzima bw'abakinnyi muri rushanwa? Ubuzima bw'abakinnyi bumeze neza kubera ko ari imikino y'abaturage. Icyambere abaturage baratwishimira, icya kabiri kandi kubera ko ni imikino y'imiyoborere myiza, tuba turi kumwe n'abaturage batuba hafi, abaterankunga baba bahari mu mirenge yacu bakatuba hafi. Namwe muri kina n'iki? Namwe muri kina iki kibari ku mutima muvuga ati aka kantu nk'ubutaha kongewemo cyangwa kagakosoka byakomeza kuryoha birenze? Icyo twishimiye byinshi byarakosotse. Ubu ngubu ikipe isigaye itangirana abakinnyi, abo bakinnyi kaba ari bisozanya. Ndagira murabibona ko nta manyanga yigeze aza muri iyi mikino cyane nk'ubushize, murabona ko byarakosotse. Ikindi nasorezaho nk'Imasaka twabasabaga tapi. Imasaka hari urubyiruko rwinshi, hari abana benshi bakina umupira ariko dufite ibibazo by'ikibuga. Tubonye ikibuga cyiza tukabona tapi rwose impano zakomeza zikazamuka, ndetse no mu cyiciro cya mbere no mu cya kabiri bakabona abakinnyi. Imasaka hari impano nziza cyane. Murakoze cyane. Hanyuma umusasanguzi